3, 2, 1. Action. Mwakwa eba attention TV so. Nyame aya adoma eneso ya san hie bio kama. Dwuma de dan no ani gu so a wo hwe no. Abrabo mu Asetena pa no ani gu so asabre. Queen Match your voice. Adi me dwa fefa. Ma pamfo ba be trase adi bi nsem ba ko mienu ho bi. Na nsem ande edadwa so no eya kese mienu pa. Ba ko ye se ye kan wo twi na ye se aware mu nsi akire e na brofo nso broni patro ne kitikiti cheating word bia ye ketu apa de ye niema bebre se niema bebre nti ene ya chance say ye be chance ni e bi ngomo e na afa nso ye papa Kwadwo Boakye nyame adom tunsa frɛ papa ya akɔnɔ so ate sɛ asomwe mu asɛm ya mbeje nenso owu na kire aisa asomwe enu so enhyɛ dani hɔ sa enu so ye bɛtra ase na enu so ye bobo ho na me no mienu ye nya ye ho nti ase na ye kan ye mame oba pa ya santo a na kuma atɔ ne yam enti madam apamfo adi na asana madam apamfo adi no me twa me ho abasesi a Gadavim, me wakwa ba say wasan twa me biom ya san ba madam apamfo adi a kyerɛ ne edi kan no ye maame ba ko pe Philomena ampofo a oda asafo e friend God's Revelation Ministry mmeku nyina maame no papa je say o tete ma na ma je say ye gi ye ho bena wa asori ma je say problem bi enu Philomena ampofo ha ma akwaba ena ye san wo ye papa ba ko pe me papa oyo bia papa but for me I am special. Me papa ba ko pe eye Bishop Dr. James Ado a oda asoro e friend One Family of Grace Chapel e wo so tu papa na da no aje se o tete nyame ma akɔkyerɛ nyankopɔn daddy mo akwa ba ya da nyame ase daddy ho aye fɛ dodo just say our friend dey hold that na ne dey I say wa be bright attention too much and go sra so tɛkyerɛ daddy akwa ba kɛse pa ya da nyame ase yen semre ye be kɔ ensem a abeto dwa so ensem yi agidin say the word cheating no ohwa agidin pa fa wiase nyina fa enso word ni ye kitua bi nso I say word no ho sankenya din bi ti say all work and no pray make jacket door boy and e say din na mu wa na we dey kitikiti bi nso say niema nti ene enso na da dia to nsa fro say wo baba na wa be cheche niema ni so a obi akoma beto ne yam enti da di ye be ko nkomoda di akwaba I know yo midase wo ko musan a odi ama me ndo bo ade ase okay na me nchiama One Family of Grace fo nyina nchiama ye papa ni aminia madam fo osofo ho antwi apostle antwi a oda dumadi kase ya no me say na me shirawo fa wadi papa wo ye na me sade nchiama ga na osofo nyina na me ma osofo Boakye busuafo so nyina yakọ yo dumadi ande ye dia betina he asem so pa papa auntie person me bisa say se can the way cheating now what is cheating in marriage okay it should be far by dia dia okay I be say brofo kasa na mo ka me cheating se kasi ye chire mu a na e chire say ade biara wo beye e wa aware mu a wo benya so mfaso a chen wo partner na say wo kafo no eye ade aburi friend cheating aha na so last me tina si bi ho ana me say the word cheating na ye de massa ade no enkomiye if you say you can say cheating na say obi ACC obi a say be ma de okokrom na say bi okofo ba so no na yin bottom secret aka nti ho no sisi no ono na sisi no na so se ye ba say osisi oba no de ana bi ono nya ni gie bi a oba no nya bi anka oba no so owo kwa onsan say nko be kwa akonya sa ni gie no bi so ono enam odo eni ahofamantino ono onko yesa
nti se be ma no fa na chi ko yesa de no dia na che say e wasisi oba no nti no mu use the word cheating no ti na ko say nipa mienu ya ade abaako ewiem oh okay exactly baako ewiem ya baako ewiem ni mo ode o ma filo kaka papa de no na yehu ni sibre that's better attention TV for adwumayefo nyina asese nya akonya kesese no mada fire service for no pay omu nyina ekwita yefo ayehwe no mada mia EPS ene enya feba ko aka ni mfio Doris na matwa ensemso o ma me dase ene sase mi ya na aba bitodwe emema bebre ho ne se so mo koye saade na omo di omu timi kwa abonten e form yire ne mochi na oba de koye saade ne dia wa brenyame ba yemienu nyina so ye kwa abonten na saade ni si a yemienu nyina na ya brenyame ene ma saade we nso e ma ne kwa abonten de saade ma we nso e ba ne nyina no dodo ne firi emema no Dudu na efi ye mema. Just mema ne de omo agi ato mo se eyo modia. Eyo modia. Na oba de mfata se obeyesa. Okay. Na dade kan se wono oba no so ofie na woni time e de man uni adachi e de man a etimi de sa problem we nyina e de ba. Obedu ofie a wose me kwa ha. Me fa oni time ofie so di benya adachi ama oba wone ne tie. Enen so sane e chiro ne kan ye no nke be ya nka be ma nka obenya no a se bia wona ne nante na kama bobra nka wonya wono aware no a nke be boa ama saade we ya na ekoso no nka enkoso enso ya fokusi ya fokwa ami ya fokudu ne emu se ne size ni nyina tie enti no konya kwesi ne kwatuna ade mo hu ne se nkoyi ana yesu ye ni wo twense e bi ebetimi aboa na se ne ye pe no ye nseti mi aka na atie si abonten e de sane ma we nyina ekoso say papa ma ye hu the word cheating is really the problem answer na meko the next question is no e die na ma saade no eba e die na ma cheating no se sia wajidi e die na ma saade no e ma ne ba okay the dash the ma cheating eba ne say e ne ma bebre e na di cheating ba je se obia e kwa wari mu foforo nipa no person wari no odo no ansana okokoro na de nti a sa cheating no eba ne say ye pose ye de ye ho beto ho amma awari na ye ko mu no broni friend commitment we are not committed to the union okay oh say awari am ko mu no mako me de makoma na awura mu se wo se me tina ho na me siesie na yeye ma me se sa akoma no ana sa atenka na amma nipa so ana obi so na ya kwawale mu a ene bibi kakra yi ne tipe obepe se obi yi ne ti afiri mu na wakope na nije obabi nti commitment eniche papa say yeti esisi betimi abonjo mama sa enije no emu ne ewa hisa enije no difference wo oh difference wo because ikope manager oba bia me kotina bia ba kakra na ma pe me kokuba ko bia no what kind of enije sa won say obia wo ne na so no difi baby e buy won say awari fo share obia wo the problem no the buy na awari mu no obia ni so ni buy na the buy awari no nti o say you say so ni buy na the buy awari no say na o say ja to ho no bia fa nyame so esu etum ne so ho so e wa awari no nti say awari e be ya awari ya o say Kristo sumurum na say sa nyama ni na fi ho a obo say ewiase akonode na ye kolomu ansa ye be ye Kristofo na esa pese esa be ura awari no bie na mi kunu kura de say bi senya ne meda no membe senya wo ye no no membe obekwa kofa we kire no senya wo nye no onti da me ka kira awari fo say bia modi mpamu agro kura na muni nkomo
Well, adwuma no cost no bisa won ka fo. The way I me ye no wanije ho. Okay. Osi o manage obi abo no de ni kakra. Ebi a wo ha se ma so me. E was that time no. Na mu di nkom. Nti e be ma say ni a oba no pe na be ma no pe bia no. Onya. Nti o kwa bon tin bi. Well, nti one of the ways. E do so dey but ni ma chichi no ye kese pa ye. Mpemu agro so ka ho. A enkoye. Eni emfa se wo kan niji ho asem se oba no na be ma no nyafa hodi e wo fie se na mama e ka so se oba no be ma no ba na oba no le nam ho na onya time ma be ma no bia ye fa se prayer meeting last make can say asori kura ye koche kura no ye criminology ye criminal so di obi be kote na asori dem oba wa wari be kote na asori dem no nwotwe anopa no wagya no miensa I was a bank actually as of only because I say I was really big. Enti papa na wo ka say wo ba wa le no ma esu bia okuta na wo say wo ja to nchen say papa wo ye sofo mo so mo say before I say be ware no enu kwa say ye hu ne nti me na mu say bia me ye ya de won pam me kunu mo adwuma say na wo kan no hono me de hu ana che say wo wura mu wi ansa abe ye hu what we say yen kasi yen ko so nka ansa ya ware da mo mu no ye wo counseling ahuro wa ye ansa ya ware me fa say oba ni be ma person mo ware ya ye wo ade bia ye friend of premarital counseling and I say you be kasa wa ware one son na be counseling kasa fine o person who say be ma na be ware no say be you e bia ne ho iso ana eso enya wo ba na be hu ma no hospital you know hospital Papa, only me and I go hospital. They are cooking, now you bisa, you know, very important. Wow. Very because woman go home, see how woman go home now, they will die. No one worry one. When you so hard. And also when yet. You know, obey fuck when this and idea no scrampo no scientifically. Bema said you send your host soon, your home soon. Idea in your mere book, the see a becock, get to a becock. Then you not depend how. Mobe fi agro na ase ansa nti eson kro enso ne tie bia ebe yeduma ayo fo e papa di asem e papa di asem papa o se akebe ya o tambe man kukuru no fa no wura ayi Kingdom Herbal Hospital ni yen kelima na yen hwe se etese ya se wafram ye papa ma ye the cause of cheating bia na mpamu no enkoye no so ka ho na ma teaching ne ba ti e be koma wa filo say ono so enfa bi nkam ma me da se ne da ka se nka e be ya size ya wo pe no ka hu be ma no ana oba na nka fa ne ko hospital no enne ye ma me o mo nya ne sa o mo nya ne sa o mu du o mo ho agro na ansa ana wale na baso nti kame mo die ye me meka ne se mo start ye na mo ntimi amfa mo ho ansie se akatesi na mo ye no wo kom no mu sa de ne nkoye ma beginning na no mu sa emwa nti enkonkotom ana wasa akwa kotwa ho edi sunsu aso bebre daache nti wo hu ye no a ese sente mpa na wo san bo bi wo ho no ma na ni tua nso be kwa kowura mu nye baba wa bi di nkomo beginning na ohu bra sa o ma hye dada no we invite ni se o mra fie o ko first time na ni je ho se koyie man pa ye to asu bi ne koyie ye to so mi ansa na wo ko no we invite no no akasa koi o ko na ankoyie se ne ope wat ko so nan ankoyie se no ope ka che na dan fo se ya na be ko ne dia me di o wale mi a mejai ti o se ya na be ko ne dia o wale mi a mejai o be twa ma ya wale no okay o kona se sa na tie dia o bejai enne mama ye mema no ena mo enura wodi o na ya ba no o ma ye o ma dwen se bia ye di oba na bro ana me ya na oba na mo se me ya de nti enuro no ototwa se no o bejina so se ne ye ope nti ene 39 years 35 40 na ni ko mo abu oh okay ebu se pain wow eso ma na ya se nkuto no what you say nti wo ba na oba den atena ho
enti na me di anka unya oba na kono natural na oba ni beginning na mo start na won fa na metena fie no we hu sade ni se na tie na wo pe na watimi atena ho na we ye wadwen se wo fefa na ema bia bonihye na ade a na obayire hu wie na se anko ne se ne ope na waso be hye okay waso be hye pa peti papa ko yese say cheating no say an yakọ your sexual life no nti I hope say e bi be wo ho the causes of the cheating okay your sexual life no feel honestly say na mama kan no mama nkyere say yenkobo adwaman yo ansa ya ware yo fatu ho ma ye no person nkyere say in case obi wo ha okopie mu na yemfa ne say okotobo ni mu a enye esuade ma okotom na yoke ma wo so a hwe ho fe ho na koso sa say we die metina ho na nko yi ama wo a wo se nya me kyere so ade we ho fe ho ba ti ase now huhumu empemu agro side no ya ken no ba yemra Asetena mu Abrabo na me we me de koto Christopher ma so pa Christopher ma Emma first a bit to say ya mama ampofu si he oh mama de o kama okay enye sure say na so ma mi o ti he kura mo nkasa ma no mo nkasa ma no I say e ma ni bi aye Christopher okay onya ko ware no say 10 wi a onim se wa ware no untumi nya no jimi open no sa obe aware no start here be first 3 months 6 months the obe ye biania ma no dia atu table so no te nche no mo kasa enya bi 2 years ko na ana nkwadanya ba mu fie nnumu ko na papa no fie adwuma ye rupe ya o papa ba on goto no pono na wa ja bibia ma no akotena se no hwe telenovela na papa no nko edidi okay na oya no asore noko na wan hwe no so kwa adwuma na obi invite no oba bi invite no ko fie no de napkin ko boni ko mu no tena enche boni ko ba na kuma ko ho na to aso mi ni ensa pa na de chichi no ba e dia baby and the Christopher man ebi mesre mo hwe sa de yi pa Christopher ma baba ezi a o to Christopher ma special Christopher ma na say what's that problem papa we sure yeah because so sure in fact we sure last me can was it CTV I say slay queens no omo nim say keep be match and Christopher ma papa mu me papa slay queen e ware a onim say perfume we na me de be ye me ho amekunu e ben me a me ho be akono enso Kristo ni ba the Holy Spirit sa na deodorant ko nyu so bi my god na Holy Spirit so one body deodorant on top perfume ma never well on chiro se na ye si breja enso slay queen best si breja na beto breja the she se bi ni no for no ho a be mo hu na na ko ado ade nche Kristo fo mba ni bi ensua sa de enfa and capture mukunu monte papa say no say me papa Italia ya slave for she yentimi shebi na e wo fie o okay wo sha wo fie chire okunu okay o be sha no fie fie a chire okunu ba say slave for no de omo di pie eno so na ye kunu mu hu a ye omo fani so what do we do enti wo yere sha no fie ma wa no wa hu yere de enti wo slave queen ya oni me say wo yere wo bi fie enti wo hwe no bi okay say me man so mo ka say bia ba mu hu ade oh some man no was say bi ye de o madwen no for deliverance no kakala because o madwen no enti say kono sa o yere ne hu o yere ho ana ne o hye bibi wa bonti e hu no o de auto bi ma o yere a ma ne hye o fi nchiro na hwe say o yere hu pro better shape nche ne o hu no outside na papa say ne a ko hu abonte ye ofe no hemi nua be me mesro to bi fa hange o yere na hwe na ye ofe na wo kwa bonti a na ko hwe a wo hia deliverance etie for myself a comment bre be kinka ma filo wo so bra ho ne kakra papa sa dia fa hygienic nti wo so fa bra baby kakra mai kakra na ye hwe se ho no adwuma wo sa ho no wo ne adwuma wo e ma ya hanketo na aba ne ha adwene omo tete omo ha adwene papa okay ma ya hanketo na ha adwene omo ha ye mema no
mo ha ye mema na ye mema no so no obi wo ho no ma wo pon na mpo a okay bibia no ho no ma wo ye no a eyeyi okay ana se ye ntade hyem ana ye bia ye kasa ana kwan a be ma no be fa so adidi ebe boa ye ndia na se ma no tituru kwa ne ya awale fo ye wadwuma ye bebre since na da no na etan se ne ye ka asem no mu bia osori anopai etwa so okudware na so kado nti na novela okay no jina we no wanhwe nsi no ofra mu dai nti ntumasi ye begina ne mu saa so ahu sna kwen so awokọ no hono ni wadware atu na ni achi papa bi atade e hye no se ne ahye pu no ohu ya na aye wo kwa no waje na ansa enye aduro bia anyenye penti bia odi apenti nanim ba ni ye bi ni se ne waye no ho no aboa no ye shuo ye edi twitwiri ye matuo mi e ma bebre nyisu ama ma bebre nyisu obi emu on timint na ha ofa ho keka on timint na ha ono so na nya brese wo pe bibi nti obeye bibi ye obeye bibi ye na na ma keka bone emem ebetimi abasa ase okra no kwa no na nye level a wokumpe na so nse nyema bi keka bo mu no afa am watimi age na free wonsem nti ye ne ye bi e wo fie no in fact ya na enso ni ya dwene ne se ye de ka wana hye ewi ti ewi nso ye wadwuma yo my god ye wadwuma yo my god ese mano ye kokro mesi kokro na ko pe body flash bi na fa fefa baby na mema na mo hwe ne mo bema bi won so a o ade ni nkoyie no papa bema bi wo ade ni nkoyie onka ye right say bema be sana bi a meye me hu bibi nsu bi won ho nka be mo mekwa abontin no eno so sa bema no o te sen bema bi a obe hu say bi a bibi nkoyie wo partner ho na o yele ho na won kan bia na che say won no ba no won no ba ba won do ba no pa say wo yira wa na o do no dia o so o ka chire no ba me chi hoyi sabi o mi obi a men pe bad scent hune kwa chire ada say kakra na wafa ayo be ma obi o rami officer opie ya no do my condition no do ga na to o do my condition total nso hu a ado ye be ma kama no ba kama na so no o hwe say enka bi wo no ho a enye but onya me yere onya me ba nti mi nka nchire okay ba say ye me yere a o bi a yi odo me chi nka bi wo ho na ye be sen ne yesi na aye fine oh nti me de mi hu ameka nti bama bi a wo do yere no hu aka na fa boa no men ka se o me ko pe kwan so ko men o se bi a o mami na mi hu a se bi se ho bon da bi oh enka kakra wo ho na ye hwe se ye betima siisi ama ye fan ya na o hwe na ye nye o da bi enka se hwe na ye oh ye hwe ni ye nye mu mienu no o ka se hwe na ya obe mo ba no obe fe ne kakra papa say papa say problem no papa me say o di ase mama papa say o hwe na o di problem on o di ni mienu nyina o ebe yi ampacho kwa de kron ba na o di abadada o yi a o si ama peja o se na me famfa ho amen me say me wa sure dem asem ne ebe ya no adofo asem na e mi twa me wa basesi a na ya to aso
say we dey bread train. Dwumadi a wo hwe Abrabo Asetena pa. Dwumadi bi na so ya sen kama ende. Also what chance ya also onye bi hwe. Eye anywhere catering service. Omo ye bibia. Omo ye bibia say bia oye too busy in life. Okọ adwuma a obre ne ade omeye froye enkwan ne ade from a omeye enkwan froye catering me pastries, cake, meat pie, name wedding cake, everything. Say bia oye oba wo tu kwan beye na wo twi bi no. Wo frɛ anywhere catering service a frɛ bi a wo pɛ enkwan ahodo bi a wo pɛ all kind of cookies, biscuits bi a papa say wo de share o ma bag mu ekono ombeya ma kama na so wo hwe mo achi akwan a frɛ sala we 0548 302985 0548 302985 anywhere catering service omonsa no ka papa me agoza ma so ahwe na memu enye easy enye easy wagoza wo nipa na oda na be se ne nkwan so e kasa ti bo mo da so be frɛ anywhere catering service number service o kama ye da ase ya papa ya samba bio ye gusu akoye nem ye wo cheating side ho na ho aso se eja no ho aso se ko eja we need mo edin papa wo say ana bebre mema no otimika se bia we dey man sheda me dey bako especially some of our pastors bia oba bi na ba no office obon deliverance manager oba no threaten the kakanaja went me a share no ho so obi so ase na musika bia mistake di bi na ba ye na e ma no koye sa tin person bi say papa say cheating ye one types e wo hana do we have type of cheating? Yeah. Okay. Your types of cheating. Okay. Once a baby, you can't cheating pet. Now you are doing a course, say, dear, and Pemwa grow, and no any cheating. Yeah. There be bad cheating, no. In fact, they can see a pan on the say. Or banning the Kunu Betanasi. Maybe your banner and Adrian said, Beman won't tell me not often a Japanese. Types. I say, or Beman so. Enya adwin bi say be engu na minya na japadia and so you cheating because akoye person nkominya na ura wa and say only be match ti ho ye fan say bia be ma no wanyi chem kakra na japadia wo fia ye fa adwin di akire say daachi papa no ni ho a daachi papa no ni ho a nti oba bi otaka e wo na wale mu so bia daachi papa ni ho a daachi papa ni ho bia no so you cheating. And now we cheat. You want to cheat because anijie no was say be man no so dibi. Bon. And so abrebia no e man bi kwa ware mu a. O hwe be man no property. How o answer no wako. Wow. You cheating. It's part of cheating too. And yet say sex outside marriage in kwade cheating because say person min kumunya e ba ware mu so a infidelity, cheating. Because I didn't was say me train me wish he say me kunu na menya japadi. Cheating. Wow. Yeah. Types maybe no. Papa bi obi ma fa kan. Oh bebre because apart from say obe pre be man japadi so no. E bin so ne say se be man no dey their school fees. Emma oba no say uncle tuam kwara no school fees no wa catch you kwara say mo hu say na me bo modern mamo mo hu say na me gusu a me bre mo ho oba no catch you kwara no so be man na this kind of man o say nkola na adwene nti kwara ne benyi no ma adwene ayo mo say ma me no na atwi o school fees nti o mo kwatena brochira ma me no kwa na invite no nti ma me na ba ni atota o ne dey amount for koma papa ne dey dollars na mama me. You are a cheater. Yes, it's a cheat. Wow. Hey, papa. Hey. Attention TV for and papa be nsem so mesre wo hana sa ne me wo ye bia jai. Na just say and yes oba ni be ma be hia ko di mpem agonkwan no ne cheating no. Wow. Say be asoma school fees. Na wa fa nkolwa from o papa confess ka mada. So papa na diaba. You are cheating. Yeah papa, yeah mommy.
Fakakra so papa de no so na ene papa ma me hu kura adwene mi. Amedas. Wow. Ewa ho kakra. Se wone be ma be bobla. Na maduru mpempen so bi. Na na japade enti. Obetimi ama na free wo sase. Owu a na mafa na japade. Ekosi na hia ho so bewu. Ekosi na hia ho so bewu. Ebia na wo susu se wo bedi nkwa kakra na japade no waye benefit wo mu no. Na wo so kranto sa. Nti se wo free akomapa mu nyina na wo ni nipa ne timi bobra na mu duru baabi na mu nyina na mu di a aya na ma nhyira wo bebre nhyira wo na mmenkola no so ene gye na nkabom enso timi ba na wo papa ne enna no kra no odo etimi ba mo ntem ama odo etimi ba mo ntem anna na papa e kan bibi wo ho no se ye papa no ma yesika se ya mfa ma ye ma me no ye mana ye ma me ne de ma nkora na abata bebreye kojoje eno papa wa ni scan to ho no mo eno wa ni scan to ho no mo aso na free papa no aya de a esi e ma ye ma dwuma ye dia no dwuma ye dia no je o papa de onyi kapre kono wole ko busa no obakọ no so me dia mama enso o ma bofra ni hu se sika no e free papa no ene de onyame adom afide kase ya ba na ko ba bia nso se wo ye ja esese uchi awa kochi akola ni school fees Eja no kasabowura school ho no kochi akola ni school fees ma me ni sika de no chop money awode beto akora no ho mfa na okọ hospital fa ma no tama abofra ni gina ho no hu se ni papa eye bibi nti obedu ni mpanyi fie no owo odo de mane papa mimi ni mo bia o ka kire ne baba se o papa de na ni tiri mo odin o wan show kra mabre o ne papa no so na edu o mpanyi mfie so na kra no so ka kire ne ame se ma na wo se da wan hwe ye no na oguso ti wa bisi ende watena ho sa ye nya wie no se da wan show aya ka no kra kakra abofa no atutu na ni awe otutu na ni awe se ya ka no kra kakra so ahu ne ye nya kola na ni adin sese ya se papa no kwa mabobla Emma so yan ye ho woka onyame ohyira ye emma ye di de pass ne mema emma ye di de oba entimen ye dia be ma ne benefit kakra bi wo ma ye kakra bi ntare na wo makwan ne sika ne emfuru ma be ma no so ntimi ne bi na onyame hyira na emma ifie o ntare cheat na kwesi ye nyina emma ne mema ye yaji ye din wo baby ye ha ne ye strong cheaters ewa ha ba ma me ha no me no ya adwen wa ha kakra ni se o si obema na nka se mbonwura school demo school honko tua school fees obebia na ye cheater ewa sa hoda na bia da was obebi nso image kakra ba ma dodo na na ye sa okay ma dodo na na ye sa na sa ma no so ye sa no entete ye na e wo fie no na e wo fom oba so bebe bibi wa ma se obebobra sa eman oba so be pemi bi wa ma so bobobla na se mama wo be bobla pa dia wo bobla pa wo so afiri wa busuam ene obi be ma be ya busua na se mo se mo boa da ache dia wo ye ne boafo wo mehwehwe bibi aya na ye ko no be ye ho ade mo de afutuo bi hyem se wonya de afa bra fie wonya ka be ma dia eye tete kasa na se ye futu sembi na on kire wo se kopide bibi afa bra fie na be ma no nkoto ahuchire da bi eye kasa ye na nanu waka ma beto ho no mo ka bi na no nkire wo se na me ma me ka kire mi nti na me ko no ese me ko so me ko japade nyina de ba na be ma no nkoto ahuchire wo ye ne boafo na wo so na sin ye so mo betimi akwani mu e be ye wa wo dia na ye mpo no kura no se oni ho mimi ni mo bia ne ko afiri na so asetena pe yie na wo ne be ma ne tena up to now wa nwale da bibi obeye bia be ma ne di ne da so chese odo no odi adwen papa ne ba wale ni odi adwen pa ne ba wale ni ana wo ba no so ko wo firi mu ja be ma no a odo ana wo se ne wo so mu ku ni mo bibi obeye bia odi be da so sa odi se be ma no so ni nti e ma titu se ye kwa esese ye di adwen pa ne de ta ye mema na chi e be boye ba Mini aba be ma enu kwasi eja adesua da ene me kra me ho adwure mi
sa cheating no this side and so am I actually say ye cheater hey say me kura me sika say ko school fees na my friend me be gina nchen ma kan sama go me ba na dream say sika we kan yo papa ne de ma me ya na wa be na me de ma say ko tua oba o yes we ye cheater ene ye sua de wate ene ye sua de papa mu say yes ko say ye bisa say cheating then they ba and I'm Abrabo so it's not some person means say I didn't know you cheating. Why do persons cheat? I didn't know you cheating. Okay. A selfish interest. Selfish interest. Say person mean coming ya home bia say woni pa afa. A part of human. Okay. Saade no. Bro some bi wura nipa mu fi imfitiase no. Our Garden of Eden. Okay. Se nipa nye ne ho pefo na nipa enye ne Yakobon pefo ti na bonsam ba yo ka che nipa say Yakobon ka chiro se me ni dia be ya na o si da me ni so wudi a woni be bi o nti odi nipa pe ana ope bi hye nipa mu a nipa enya so tumi chen Yakobon pe no bro, for your kind of the will of God and the will of man. Okay. Into the Garden of Eden, the will of man is supersede the will of God. Ebe can see a change and mepe. This adeno and namua be real want to assume kopem say nipa pe and our selfish interest ebe can see. This year me fan say ye ho is am kakra wa. Ye social media is what ye can say. Ye can say you know. My dream no me person me popular chi obia. Eso men kan kire so ma be men kan kire mama eso ma bi person be popular cho bia bia so ma mi person be popular cho bia me call TV stations be brave panelists no be so question na o kasa no waji asem no waka no waji asem no waka na ye pon na me free station am say hey me sremo samo de ye ba monim say ye di adwen bi ba nti no ya mo ma ye kwane ye nkasa na adwen na ye so ye wo ye fa mama because I know well, but that is it. Be a person popular. Yeah. Selfish interest no. Okay. I know na. Yeah, de kwa wali mu a. Ye prepare nyema de bree. Oba person ni yiri ni kunu no fa property. Be ma person ni yiri kura bi awuko wali oba no ba no ni sika dada o. Onyako wali ni nti no we see so ba no ngu no wali for no business. Kola na dosu. Nti ne yiri no semre. Eye bonsam. Yo so kokra no ko fa kola bi betinasi. Yeah. Oba ne ti wo de sa kola ko no ntimi ko wala nti. Oya ma wu fa. No akofa foforo. No abet no sika no so no odi sika na omre. Wow. Eye so ban boni pa. Eye so ban boni. Oba wo se malaria ye wono kio. Yo malaria duro ho. Yo typhoid de duro ho. Yo jaundice de duro wa kio no. Empacho cheating no na duro ho. Na duro ho pa. Papa ma ye bi e. Cheating na duro kese ba ko ene nyamesuro. Mienu ene ahohyeso. Because sexual aspect na ye kan ye no. Eje bibia o. Eya kon no boni keke o. Honam do be say ye honam. Oh, eya kon no. Obi so say ye all work and no pray make Jack a door boy. So be oba no hu ni two round sense o ni ko da wi an to no hu ana o aye bibi. Oh, na asa last. Mama no munya wura mu be pele mo ni abie. Why? Atinene so. Ti woni so. You say bia wo wa na sa do kon anu asa ko fa ho ba. Ada for the media ocean. Anyway, get you service for na eso ya asene. Tell American we bia o pe bia efi aduane afom ekosi pastries afom. Who do birthday friend anyway. Oh yeah party friend anyway. Oh yeah wedding friend anyway. Open kwan papa friend anyway. Open froye papa friend anyway. Bibia friend anyway. Catering service. On my line no yeah 0548 20302985 0548 302985. Me try me one basesia.
ya samba biem we dey ye kono straight ye kwa ya papa ho se na me kan ye no ya papa Anthony Kwadwo Boakye prophet ba ko pe o se kan amen na ye man so se amen papa nyame afre na akono je so yare kan me ho dodo na kakra na nyame edina fofia o ba afia nyame se papa be home nyame frɛ papa kama na papa ko ye chiri no ensem a etwagu echi no ano de me ye sure se be bia papa da sesi ano na wira ho enti me hwem na me se we de me ma ye papa abamu na wa ya toto eniema wanto e bia wa wo hwɛ me so nti ase enti meko me baba daddy papa ya papa Anthony Kwadwo Boakye ewuo no echi no aye nsem bi na wo hwa papa nsem yi ede na wo eka fa ho. All right, yo me da se me ma ko so no yakọ papa no ye nipa bi o transase so a in fact me bonu pa if you say o kanya me asem pem salvation message kwagi asem ma nipa uchi a otuminya ababi fe mu pa na ene se papa no e ko ne kra chi no ensem bebre ni nam ho a me tena ase do me nko asori ho nko tie ni ekoso ba me tena ase hwe ye no na me se ye achia wasam no kakra ayese ye pese ye kasa se papa no yire nipa bone sisi ya no ni ameme cheche ne de na ayese papa no yire no na enye na de ade na so sabi obi ani wi ase ware ne tamfo na me yesure say maame no oye obi a odo papa no ansa na okoware sa enti eya mema no on say ye ba begina platform no so sa na ni ewura fi omo wo ye chi omo siesie ye no akoye te say o kura watch na wo dey share time work clock na every day wo ko asori about 8 no wa hwe abon no no wa hwe na so prego ana nail na so work clock no mo achire no de eya ye nyikura mpepa ho sa na akoye te say oba ne be ma wo ye ministry inti papa na yehu no nti so ni onim se ma mi bi she chira o ye juma papa no juma koso inti papa no fi mu no na akoye se ma mi na samu ano moka na de ade ma mesre yen hwe ni ye because oba no de me ka se oba no ne kura safoa be ma no kura oba no ne nimo hintasem fa ne kunu enti nka hoyo a koso nyina no enka mesre ka wa hondrasi mu se enka busua no ene oba no nko kasa na oba no mo nkrokro oba no no mo ngeji oba no so no ntumi mu aman nko pe papa no kra bia if you say emma otumi pa emma otumi kase oba ni nasi fam kasa we enye ya wo ye be ma twi mu tan enye ye nti ma ye nhwe no one side one ma ye nhwe oba no se bi oba no enye da bi yenko boko ni ye ni oba no nkasa na ne ye wo se ye de tuye no afantu ye na yenko kra papa no chi na nyefe filo esi ametiti se esi asafo manu na jese aji papa yie na boso asafo mana na di date e di abeto asafo mana na ato drinks ni eyi nyina hye dem a jese mba be ye na oba santo ase da me asem we menti ase ma filo kakra se oba santo na asem ye de ana ase ni a memes ni so ye ne kwan so anu no ana mama me dase eya reho eya ya so ne bema ebobo bla eduro baby na beduru mpempen so se na wukun be free mu betimi akase mama na omo hye na enie ya omo hye na enie ya omo hye na enie ya one papa na atena ase mfinhia bebre asafotie eya den babobo ani pa no a beduru mpempen so papa yi eduro papa ne kuta don pa na waje din wo wiase nyina ana sani ade we si kono ese abusua no ema maame no omukọ maame ne na ase abusua na ewahi papa na abusua sa okay papa na abusua ene asafo ma no emu mpanifo wo ene maame ne tena ase na sani akoma na page du bia no ekofo na mutimi kura papa na sumdem chese be bia papa ne da no enya saa na ope no odi ne kra ho ya so be ye adwuma dru sei na akodru saa wabre oba na wabre
obekuta ne kun kakra saa anto se ba bi asafo yi adu afa wo firi mu aye so no wakun ana ase na yale no ni mu bi uben maame ni yi ana se maame ne so obekasa maame nsam so ho pa e bia maame ne se obie na no a obekasa sie na ne yakọ ba se maame ne nkasa ye ntino Ghana fanyenya na se bia signal de football na maame no ebi so na secret bi wo ho no ho a ebia obie na no de no bia se be maliku sa yes nti on kasa ya tie bia on kasa ene me ma kwa mi ensi mi kom nanso no se omo ho na kayo a obeti ase am yesie no na ma sumdwe aba papa ni na chese yesi ye maame oba pa anwofedua tuntum se bio ya asanto ni dini ne ho na so hu maame na tu so ya asanto ampa o se wa momode ewura court dem akọji eyi yesi court injection ana ye papa ye kan say court injection o dia to se bam o se wa wo ye sofo wa ye asafo ba bra be sie papa mi enhwe papa maame no wo kwan say owura court ko di side man no yeah the woman is right okay media maame no you're right because ukunu agu ana ukunu afimu na se niema bi nko yi a you have the right to pursue your case bon on say and some of ba be twi asem mu sei no na niema bi nko yi ma no ebra na o bra ni nukunu no ha na ko bi sa de say ne na ukunu di yo asem ye yenka ni ye o say papa kan ye anya papa na bra no oni na ebre no why na ko mu fie bi so mo say ukunu kura se no ye didi tabi wow na ye Ghana fo no ana bibifo no ye twen na se eduba bi adidi aba ho a na ye de adwene na mo ho ne ye kan ya ye pe se mama kasa no o kasa bi e me de pa o se mama no so be ka hinta sem bi a nko obi abeka ne ho na no ato e ma o voice o ye mo amma se wo mo nka omo ayaya ade bi e do ba akoma so bia no ye mo ne kwan no nka special show for side because oba no odi ko asofo ni mu a o meka chere se o na oba kra de enti se wo twi we sesi odi ko court sanka sam no enye titiri wanka court be bo na gu se o fa sam no ko fi anka court kra receive but what you mu no court will say no you are right nti ye be come out what you say so you should talk about it na abusunya ni asori ehwe na se ko a o mu koji asem no na mo se na mama kan yi o mu fa asem no mrefie na mo ntina na maame no mo ma na koma ntone ye because ni kuna wu ade atonani what you say sebi ni wakom for so many years and nobody is even talking about what the woman spent but maame no the right no just wa call your banti no ni wo kwan so kasa I didn't know say massa no it's not right it is on the back quarter of an court it na wo ko wale your mouse certificate that you say BBC out me court copre and you often court or the court be sure asem no maka na dia so wiaba me just say danger maame no de court no so wan sha ajapade bi okra ni sanka bi what you say ni sanka so na bre o na no dia ni ma papa no o yare ye wan fa na nko o de no ko hospital ni kunu no nti e was say oba biara owo asem a ha wo hye wa koma so no se busuya ntie o asafo ntie wa fa court straight court to come out yeah she's right the woman is right because hwe benkunu ni fa obi andi mwa no asa members no do so chen papa asese na kwan say members na yi maame na ma exactly ebusuya papa Boakye side so eyi maame na ma na je se oba santo ani kamafo bia ti so dwane wura ko na ma filo enti di enti na we nyina akoso ejapade enti ana why are they fighting Boakye bia mo wewu na chi ejapade enti na omo ye we ana mama da se emre bebre no ye kun no side no se be mewu a abusuan ha adwen wo japade ho pa abusuafo no ha adwen se be me firi mu a na wo japade kakra abusua bi ha adwen ankasa abusua bi ha adwen ye nwen nkola na e wo ho no ho ye nwen nkola na e wo no ho na sen jo ma ha ya
young girl be confident na papa no we japade pa enya na ye fine na ye come ni me kum omo mu di eche na ye kochia ababaawa no we do benefit o a benefit we do a benefit papa no kai so na ebusua o ma anwene bra o bra no ba benefit no de o mo kan ho asem benefit no fa so no we will be like a benefit of the Holy Spirit di ababaawa no e bra ye no ye hunu ba de wo ja ye no papa akora ne kofa ne de eno ye kan ho asem senya japade a mama nka we nyina aye ma senya nyina ye japade senya japade a papa ye papa senka oni fie bia no ha dan ne yiri ya na owu ye ya nketu oni betwa okay obi wasafo ni mo nya asafo na ope nti oba ba ka ebusua no we di maame nani okay obi wasafo ni ma onya asafo no kra ope na che say ya santo abere no kra de won kai ebetimi nso abase bibi wo hono mo a esombo na maame ni nim ti ye ma maame ne kwan obetimi abie so e ma afiri obi nso nsa nti ye be kon atia wo ne ya pamo se ma maria na wo beje ye bre no ya ye pe papa efutu obi wo ho a ana maame mbisa we ntwam enti wo betu sofo bi afo se e wo so siesie na chi ansa da bone na beto na na e bia na ye papa wan siesie na tinti e hyehyɛ be na wo se ye de to ansa e bia da bone se e ye papa Boakye da bone na ato ni no enti e bia ono so wan toto ni enti efutu kakra be ma ya ya ka no entutwe wo se ye toto ye chi ansa yes ya nkosa problem yo kakra be kan se e niema mienu ne gu asori okay in theology no ye frame ba ko schism wow and as accession yeah schism is ikasem yeah and as accession ye wan edi ade se so for pani ni ho inti mafutuo ni a e ma so for bebre ne se ye fa we nye esuade na ye asori constitution no ye ntworo ne ma nto ho ade ye meyere chefa se minni ho daachi a wan ne di ma ade se osofo ni atwora to ho ne de akoto court enti se nyameto ne nsafre oba no nyameto ne nsafre papa no na hihye bia da ne kwan na se yantoto sanema we enye ye ka so nyame be kire by grace dia ene conflict be ba isakasaka ye be ba abre bia osofu pen be kon krechi na na ye be kon krechi nti yantoto nyama yi But some who can say, when so yan internet is all pre when so and no count I say Hunkakra, and was say, be a be will out to one terminal. Or so do be 8 times so I yet. And no, so yan in terminal say, oh, pray, oh, and yes, all prove. One say, only will be a Juma. Nobody near my good 2 papers so money panonia confidence, you man on or Dutch. Okay. As I did no any year. On the Siaka sorry Biana. One sorry I can see you. In fact, I dare back on see you to say, Yen or soft see a sorry. Now when you back or cry and fast or in Yalba. Okay. No, Crawford no start. No, sorry in your family. Yeah. Until back or crano and Crawford no shots or in Asia with Giomudino. No more one who say, say that you couldn't have me frame here. Wait, the baby Madia. Go on to play, Choroto, and not just so be say. And no, so no, be our confidence to say, oh, I dear may no crown. They good. Yeah. Why does Papa so we are so for CC we chintem and no chres say. We were na be breaker say. Oh, ya willing to not just so baby. Papa see entisa. Then was send a beya sakasaka ya na se basabasa ye. Mati said ya eso ya papa Reverend Tony Boakye resurrection. I must say power and the power no ya basabasa. Ma me filo wo so be ko mfitiase no ne ye no ka photo akra wo de ma ye ma ne mema ye topic first na etwiti no photo akra wo de ma ye simana ye rapo photo akra me de ma ye mema ne ye ma ne nyina ni se oba wo be mo ye mi enu nyina ehia ahobrase ehia ahobrase na e ma so tituru ye mre ye ho asem mo na ye mema no so intimate lawyer se be ma odo ye mbro so a bibia na obetime de asie ye ene ma kase ne ekono e be ya ma ye edas mama fa wunchi ato aso preko na yeko na papa nso e chia ma ano pe mi chia e ma me bitwisi mensa bo dia free mai e na big joe
wo tudu because wo hwe yem pa wo boa ye madwumadi akwachi onyame enhyira wo bebre me chia tudu fo ma nyina afialete onyame enhyira das na wanche okuno ni kusha se ne wate yo me so bi den chia ma one family of graceful na masafo ma Pastor Isaac Ameruga dikin odi ni ame ho ka fo me river ado ba in fact me kasa me kan ho asem wo han na yes so or a good wife to me. She's a very good wife. And I believe she ama me papa Reverend Bishop Dr. Albert Kwesi or me papa or they name me. And me partners, me bishop partners of Maryland, American, you know, they say, but in Shama, and I'm the students. The students, my school phone, you know, so in Shama, you know, in Shama, Mampani, Kufado, and they, Mampani, Dada, John Mahama, they say, the Chiamunina, they are more to some from you, not me, Chiamu, my family, Mampani, Kufado, my film, Mampani, Mahama, so my few, we are more from me than me, Chiamu. Yo. There way that say na me cry say Abrabo ma Asetena pa na sabi when e gusu a o hwe ebre no ayebe na me cry said me dey show ya say anywhere catering service baby a opebia about catering service no o from aduane side ni pastry side o from a unsabeka sa na me cry say Queen Varsity Foundation so ebre aso enche kra November Queen ba ko hwe ne ma na say kunafo prison for me say what do mu akakra eba be ka Queen Varsity na so ba be so masin kakra se ne be bebre aya ye kwa omo ka je se nipa ne 100 but the day e be ko no ma ye 200 inti imagine se okita mu 100 bags a oba ni ache enu ti na me so se be so Queen ase na yenye na nyame hira ye se nyame so mpa ne obi odidi ema ekunafo ne nyanka bi inti na Queen afa to no se sound profi omodadwen eye ne dadwen inti me so ba be boa me number ni is 0548302985 0548302985 ofre Queen a obejo so kama na me fa kwa we so achia prophet ba ko pe odifo ntwi ba ko pe ichia be papa ono ama yesa akwanya kama ono ande wa ma ye ho afi nya me hira bebre na kosoa eye ne a woye obi antimi antwon wo fo da ugira ho meeting me kentin ka odifo ichia bebre sa na me chia ma sorry my God's Revelation Ministry manina ichia mo nyina me ma me Juliana wa beji na ho me kakra ewo aha me ma me Helena beji na ho me ewo Ghana nti ono wo Ghana Juliana de mpacho ono wo abuti ma me Juliana pacho me chia bebre stamoni me say sabro wo hwe me chia Mr. and Mrs. Sejekum sabro mo hwe me brasa me Mr. and Mrs. Sami wo so me chia bebre me chia madofo nyina kofo duafo nyina me sene me nkumafo nyina na me hira obi a temafo nyina me chia obi a me da wase da sende ye be se hia makram